Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Usamla en lang sawian we ni kini saj ang kejela hakju kapor de education secretary ka seng henyu trap youth council HYC sengkami menta ka sengini kong ka shpodre juliu arjar arab saung ulali panbo da jingu george ka Meghalaya state commission for women kabadon halashmer yaki pulit ban USB ke SK Hill district Hakabede baka jinjali tombor yaka kong bindas iam kabasyaw syat tangan ha additional secretariat bandawan ka sukar jela ban maramono yaka surok nongpo umdan sunapur kajinglek ban tombor kipulit ka kong bindas kadai balajia hakamit joka khandai tereng judio arajar arab saw ha kajing kran berkilat patai kubor na kaliang somla en lang sawian ulong baka jinglek ban ujor jungu kadai hadin bakla yui yaki resan social media baki board pulit hakajialam USB kilat temu berkentang jubor yaka kong bindas kabajong syat tangan marwe ndaka bajajai bar kajinglek juki pulit dalele ru nyimla ban priang ulong ru baka jingwan juki pulit ha ketika mit om dei baki wan tang kimet sudah Henry kiwan harangkat kitiar ban pentrim kum ki pulit kinomla ban wan tuklar khamtam hakajaka jong kilong kemi kum tanah kaliang kaseng ka keren ndaka basyai balada kindang peteng ban pendiki kong bindas im ha ketika jaka song syatkan ndaka bor ngiru ngisale ndaka bateng la ban rap usomla enlang wan ban bu ka komplain ta kasni ha chairperson jong ka Meghalaya State Women's Commission kabedai bat kajingja ka balaja bersya di kong bindas im bedai wei inong senong mungkin po umden di bana pelong ya kajing syatkan ka peaceful hunger strike kajui ka badang beteng hadu menta ani po additional secretariat jing wan kajungi ban bu kini karitin komplain akan ko commission kadai hadian bangi lei lemba pi media ya kata ka video ka bala subtitle start alor ka jingwan jongki police department female police personnel kemudian kita ki female police personnel hakatu kamiet hapo ka jingilam jong superintendent of police Ritu Raj Ravi hakaba kani ka jingwan ka jongki hakatu kamiet kadai ka bumla satya ban pedang dan lelei namar ba ka jingwan ka jongki kadai hapor steng miet hak pedang khat ar steng bat ka jingwan ka jongki ru ka kimsim lawan tang kamet sida ndai ka jingwan ka jongki kilawan rengkat ba ka special operation team kaba kila king atiar bah bat kani ka jingwan ka jongki hakatu kamiet hangte hapo jaka sathan jong ikong bindas iem along ban sibenta kum ban penting pen smi i yingbu ikwa ban bu ikjikali ka police department hatu ikong bindas iem ide kriminal mo aba tuan pihak ban hadu dia ka kunhun ban tang ban hatu ka jaka ka bai kong bindas iem bisa jangan ni nak yang ka sai ni numla ban pedang alor kene ka jingle ka police department bade alor kene ka nongdem ban nak yang ka HYC sem kemihi lishim ya kene ka sinjam ban file da written complaint sa kene ka commission ban nak yang isngo komendro mentaksi ban nak yang di chairperson ban the members jong kene ka commission bila shim ya ka skip nang ka jungi ang wede ban kene ka jingja ban ja prasa ikong bindas iem ka balale dari police department jong Meghalaya police but nakaliang ka commission kalay ka assurance ni bakan siyem igisenjam ki batige persya e kani ka jingle jong kini gibuat pulit ye kombinasi but iskwar ban paw hani ba jingle jong pulit haktu kasni kita hapo ka jinglam jong SP police jong is kasel kalong ru kadai ru ka jepit kan pelan ye kita di establish protocol ibide but illegal rights jong kilong kami namar ba kum ki pulit kinumla badwan steng miet namar kabide bat kam ka bak pihak punya tiko bat kiri kun thai aba kuan bat kiri kun thai hidong kam ru bandan yo police officer kata ka not below the rank of sub inspector lani bat executive magistrate deh katu kamiet ni ba nakaliang ki pulit kim semadan bersendran kim semadan kita police officer kim semadan kita executive magistrate wan sendran ya itu ki pulit ki bawan tu jaka hapo jaka sat dengan jom kong bindas im namar bangi i naduk kasing ke persedang abai kong bindas im ya lek ban sat dengan maru yang teh po sekretariat i bahak tu kasni ki bawan bantu klari kong bindas im hidai dikipulit kentai i ru akas segendi aba i kong bindas im la bateng ke jung sat dengan ke jung i ngil i ba iway police officer bila wan hangtu ban kran bat bantu klar ban ba i kong bindas im dongkam balik medical check up i ru ba hakatu kasi kila dan ki doktor di balawan hakatu ka spot banle medical test ring sngop kla ba ka intention jong ka police department pat hakatu kamiet banwan tang di ki pulit sindran rengkat ka jing te janjong rengkat ka jing atiar resi ngilap katum ka dat pakai kubor di bagi ibu SP ru komisioner dan cu kata skip ka biang banyak keren banyak kana
ada gi pesha ketum ka media tiba ketum ki video ki bang circulate ki media made helor kini kanong rem ba nakalang kasang limla ban sha kini ka jinglet dan buar bat ni mai la lelei ba ki buar kaan in buar persha dikiri ba ba kadai hakan gudu kaliang made helor kini kanong rem ngila file kini ka written complaint ke jungi saka commission baik baik dia ki kentai ba nakalang ka commission ro kala kula ringi berkan sim kisindam di batenge ban nakaliang jo kaseng yin sa nangyay budien bak lada kita ngyay peteng ban pendik iti kong binas em hangkai da kabor ngihi ngiru insale de batenge Kira ki komplain yo SP ne ki kulit berenang tu kan. nakaliang jo ka sang nila ila file ka complaint persha ya superintendent of police jo ka is kasel bar kum juro ik pulet ki besendra lang u ban nila keren ro habagio man kedua berarti members jongka ani ka commission nila keren ro eki tharo eki berarti benchim eki sindam di batenge persha ek tu plate ki bodong kti hak tu komit manwan berpenting prinsmit hak pors tengni persha ikong bindase namam no mga semla enang sugan budai we ni kinong sayan ani ka jela kum juro budai we ni kinong ilam juga hiyo trap youth council HWC sangme hadian bangal dep penbu ya ka written complaint hakatai kau Meghalaya State Women's Commission aga bidai bat kejinja kabalja persha i kong bindas iem mentaro ngalawan menbu saya ka written complaint haka Meghalaya Human Rights Commission ka bidai bat keju kejinja kabalja i kong bindas iem bat hakani ka written complaint ka bangalabu khmat jongka Human Rights Commission kala bu igi juar bana kaleng ka commission kadi ban conduct inquiry persha itu ki police personnel control superintendent of police berhenti hak tu kamiat balik penting pensebut mar bang supo ba nakaliang ka women's commission kam dan tan ya kata skop ban conduct inquiry persha ya ki government servant dan ki tinong pre soka beri hapo jikmi jipet jung soka de helor kata kanong rem bangalawan kumuwe ni ginong sayan ban buat kata jing juar sa amnya po ta Meghalaya Human Rights Commission kenang ba kata ka jing tokit ban conduct ita ka inquiry kanong kabiyay ba yarti ding ba ka Human Rights Commission mga kermen ba nakaliang ka Human Rights Commission kan sim ni kisenjam ba yaday katkum ka complain ka pangalabo ba kermen skam ba kita ki pulit ki budan kti ba control superintendent of police joka East Kassim district ibalay harangkat berarti board pulit jo hak tu komit ban penting ba pensmit yai kong bindasiem iba pelong ya kata kajing iki peaceful protest kajung ai klem kadu kajing pentut deka songsan nakaleng commission kan sim kan ngets kan nakaleng commission kan sim ya kilat pinti di kesinjam batenge persha ya kita ki board pulit knang ba kom kini gijing ja kom kini gijing thambo kom kini gijing penting pensmit kamtam ya ki ru pat ba tiba bomtep ya ki kendon tiba pat ba tiba lului knang bangin pitikna ba kom kini gijing ja kindai shu banyai ja apo kanjala gijing